Mai ku hoi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek chun rei nei la mai tun riu tare. Asai June tarik chekyu kum singne ni chui na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Infal June tarik ta chat. Manipur lat lu kum singne ni chui na katum khau pat ka hau kan me khau tai. Criminal acts azu khau ka zawi tu me sang. Central Value of Investigation Rate. June tarik Chennai nung Maitai Group Arambai Tangol tong leader Kanan Singh dai Infal Airport kari nim kan chonge CVI tong statement hilai na nim kan me Arambai Tangol leader ta June tarik da chat khau Guwahati phunggo tangthi tuna ti thai kani CVI ri Arambai Tangol leader da nim kan me tai Supreme Court of India tong directive hilai na nim kan chonge Supreme Court ri Central Agency ta Manipur tong communal la lu khau ka zau mai nun ta nim khang direction tilau kan chonge Manipur kho law and order situation nai misang rui trial proceeding hai Manipur khoroi Guwahati thang kalai lokan chongi Arambai Tangol leader Kanan Singh that nim kan mai asat ma khau Guwahati thang flight khoroi phungut kani kumna kata court khau phungpat khang police tang khau lawbami kumna mi tuang lam hai kakai ke khut me khau formal sunat ti thai lo kan thi tuna sa kani Kanan Singh da nim kan me khau Infal tong district pangu khau protest ran na tat kai ge kani protest tat kai kan me khau tai Infal ton chang khat ni kai thian nun thing kani kumna Sunday lauthon MLA Street na pungu khani member of parliament re party line khona rapna governor Ajay Kumar Vaila ta ariu kanthi kumna nim kan mai Arambai Tangol leader ta inpat dat khangsang hoi kanthi milung khau Manipur government re internet kani mobile data services VSAT kani VPN connection ka sauna Infal West Infal East Thaubal Bisnupur khani Kaching district khau thing kanthe mi tai alat mai information tipat kaini mai khawre control sukang internet services koi tai thing kan chongi Infal Khawtuang Lulung Hai Siran Gudbang Milung Khau State Authorities Re Infal West Infal East Thaubal Khani Kaching District Khau Section Phakadut na padai launa Mansai gan padai Karikariu Inbu Makhang Ting Lau Kanthi Kumna Bisnupur District Khau ni curfew lau moi kane Mi da Khau Congress MLA Okram Surja Kumar Re State Tuang Administration Transparency Naina Tan Sukhang Sa Kanthi Arambai Tangol member gan pungu tanim kan me khau kaniu ta charge sumai lam khau public khau ti thai lau kan magi tuna sana governor ta sensitive sumai matter khau thu transparency nai lawu tuna sanghoi kan the Infal June tarik ta chat subdivisional collector office Yaripok Tulihal Khaunai Meta Mailun Thaimak Mairui Mai Intai Lokanthi STC Office Tai Andro Kendra Jurisdiction Infal East District Kawi Police Tongcham Thilai na STC Office Tai Sunday June tarik Tachat Kwang Zanai Minute Ritai na Pungu Sang Khau Mailun Thaimak Mairui Mai Intai Lokan Chongi Tiki Mansai Sunak Abiu Mai Thu Nai Kan Magi Tunat Sakani Mai Intai Kan Mai Khau Terui Intuk Ma officials record Azu Hai Fire Department Gwang Makare Swang Kasi Laukani Tunat Sakani STC Office mai intai kan mi khau government tuang intuk my documents azu aman kan khong di the tuna official rit sakane intuk my documents azu aman kan khau administrative functions khau gongtang mak mai nai bam nu the tuna sakane STC office mai intai mai khau Yairipok Tulihal area khau security law inbuna by my public property ta su kabiu makhang nga ka hau kan the kani security personnel inbu na thawguang kan the tuna sakani milung khau government office mai intai kan me khau authority re government records azu kabiu chu tu mai tai zawsin ba mi kumna mansai koi khau aluang alam mai tong sulau mak na official nun to corporate sulau kham sang hoi kane government office mai intai lokan me khau police re formal inquiry ka hau kan the kumna ka khoi nai minun ta phupat na nim khang tan ran na tatkai bam the tuna sakani ka khoi nai me ta phupat khang investigate subaw mai khau public way ri haulau thai lau minai thai police khau report sulau khang ti thai kane Infal June tarik da chat intai me phuam Arambai Tangol ri kaniu dong leader da nim kan mitang jangru Manipur ban tat kai ni tuna June tarik da chat khau kau indau kan the Arambai Tangol dong leader da nim kan mitang Infal dong district way khau protest ran na tat kai kani kumna protest tat kai na Manipur khau lat lu Hainai ka haudat na ba milung khau state authority re internet ka ni mobile data services VSAT le VPN connection ka sauna Infal West Infal East Thaubal Bisnupur ka ni Kaching khau jang pungu thing kan the internet thing kan metai alat me jam ka ni letlu tipat inbu nu mai photos video social media khau inpat ku meta control su khang ri Inbu na Infal tong district pungu kani Bisnupur district khau curfew launa mansai gai na tatkalu meta ban su kan the Arambai Tangol khani mai pui asu roi nim kan mai kan yu tong leader la inpat dat khang demand suna protest tai tat kai gai kan tongi Arambai Tangol
Thailai na kaniu hai civilian de terrorist ramagi tuna slogan kau na kaniu leader da inpadat kan demand su kanei protest run kuna arambai tengo member nun tairui kaniu ra na thai pni tu mai ngan sukan mi khau security forces traitor gas shell kap na alai phakani protesteri infal tong kabam azu khautat kalunu ma kan the kumna public azu khau lungai mai ti laudat na bam the infal June tarik ta chat Maitai outfit leader ta dawla na CVI ri nim kan mitang infal khau protest ran na tatkai bamilung khau Manipur governor Ajay Kumar Vala ri June tarik ta chat kum singin ni na pung Sunday khau security review meeting senior official nun le tatkai kan the Raj Bhavan ri tipat my statement thilaina government ri MLAs nun tani ariu na Manipur dung law and order situation lam khau kaphian kan the tuna sakane Governor resign a security review meeting that kai kan make hotai senior administrative kani security official nun kasau kani meeting hotai Manipur ko intaw panpa may tong law and order situation lam khau min na kaphian kani tuna sa kani Manipur khau Saturday nung tai Arambai Tango leader danim kan mitang protest ran na tatkai ka ikan chongi kumna administration re prohibitory orders launa district pangu ko internet services ban sulaw kan chongi MLAs nun re governor da ariu kan make khau Kazao kan may BJP legislator ke ibom chari chamla may kau sa kan may thailaina Rambai Tanggol kan pungu tanim kan may Manipur kau may kumsing na chui na katum kauri lat lupat kahau kan may le karyang nai na nim kan chongi tu na sa kani Rambai Tanggol leader le tu na nim kazao kan may kan padai tay tu kaniu lam kau investigate sila na kaniu kway ma githai inpai padat ni de tu na sa kani Infal June tarik ta chat Assam Rifle kani National Investigation Agency tong joint team rui Kuki National Army tong top leader Kamgin thang gangte da June tarik Chennai nung nim kante KNA leader da sub-divisional police officer Chingtham Ananta More kau ambush shuna suluai kan me kau mastermind akhare kum na ambush kau tai police commandos kathupni kabiu kan chonge KNA leaders Kamgin thang gangte da nim kan me tai Mandoi Veng More police station Manipur Tengnopal district jurisdiction kau special operation tat kai na nim kan chonge special operation kau tai 9mm pistol magazine kani lumsi nu my documents azuni in phangkane authorities chungcham thelai na gangte tai ke guiti tunani thaina ai kumna kamai hai STPO ananta October tarik tamru na khat kum singai ni china kathum khau sniper attacks na suloi kan me khau tai direct zawi tuna sakane STPO tai More Eastern Ground khau helicopter taukai khang chamrang suba megan khau sniper recap loi kan chongi STPO chingtam ananta suloi kan metang Manipur Police Commando team in Falbek thangrui More tat kangut meta kuki numai khwangi tuna lumsi menun res sinam khani bungyang nam khau ambush kan tongi kumna ambush kau tai Manipur Police Commando personal ganthum ni kabiu kan chonge KNA leader tanim kan me khau More tong join civil society organization repian mak mai indau kani kuki me CSO nun tai operation takai kan me khau procedure inchup na takai kan magi tuna sakani CSO nun tai 5th Assam Rifle Lieutenant Colonel Nitin Sharma tar personal interest kauna tan suwi tuna ka khoi ti kani kumna KNA leader tanim kan me khau pian mak mai indau na CSO ri More khau khwang chui na padai shutdown kau patna tatkai ka hau kan the Paris June tarik ta chat defending champion Carlos Alcaraz Shui ATP World number 1 Jannik Sinner ta a side men's single final set khawngam na kaloi na French Open kum chinge ni chui na pung title adat kan thi set pangu kan me khautai rai me set kanai tai Sinner ringam kan chongi tiki in khap mai set kathum tai ATP World number 2 Carlos Alcaraz ringam kan chongi Carlos Alcaraz le Jannik Sinner French Open final palup kan metai history khaw French Open final palup sangliak mai sukani match tai khwang pangu lana minute chui na chakiu palup kane Infal June tarik ta chat Manipur khaw president's rule law mai hai August tarik runa kathum kum singai na chui na pung khawre bu churuk tang ni the kumna BJP MLAs nun re August tarik runa kanai kum singai na chui na pung ma khaw government ka tham form sanam khang karam bam the BJP MLAs chui na pung re me tarik kamru nung MLAs TH Bisurjit kai Sanjen Thong Khau meeting Karyukan me khau tai central leader re government kathan form suni me khau BJP MLAs koina akhatna suna dingbam the tuna latbam hai saku khangding lau kan the tuna cham de ri ti thai kani MLAs Bisurjit kai khau ding lau kan mai lat ding tai kaloina BJP Manipur Pradesh office khau in chuan thaudat na President A Sarda le meeting dat kan me khau tai ni ding kaloi lau dat kani in taw hai chui na chunai BJP MLAs troi BJP national leaders nta alam na Manipur government kathan form sudan ni melam khau ka phian bam the tuna sakani protocol thelaina Manipur Legislative Assembly Speaker T.H. Sajabrata to government kathan ka siam dat ni melam khau MLA bai minun le ariu makna bami
Kumna ex-Chief Minister N. Biren Singh ni BJP MLA student tong meeting guide me khau kazao mangna ba me. BJP MLA student center khau government kathan form sudat khang pressure ti khang nu na laukan me pang khau chai L Susindro, TH Biswasjit, L Rameswar, TH Yam Kumar, KH Bomcha, KH Joy Kishan, KH Raghumani, Y Khamchan, TH Arun Kumar, H Tingo, S Rajan, Dr. S Ranjan, S Kunjakeswar, Karamsyam, SKV, K Rovindro, K Govindas, T Rovindro, S Premchandra, TH Radhesyam, Paunam Brojan, Dr. U Beben, Dr. Y Radhesyam, SS Olish, Dinganglong Mai, TH Basanta Kumar, Khani Muhammad Asabuddin, Kazao Kane. Tatkai kan mai rut na kanai Manipur Legislative Assembly election kautai BJP receipt nam rut na kanai ngam kanjongi, kumna milong kautai kuki MLAs pangu Kazao Kane. Tamenglong ting nai luan, jun ngai bu tarik chikyu kum sing nei na pungu. Lau chuan kalan ting sin nai na ye, sing bang muang na ye. Jun ngai bu tarik ru kum sing nei na pungu. Lau chuan ting rai na ye, kalan ting sin nai na ye, sing bang muang na ye. Mai ku kwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek chen rei kangan mak nga thon ku wei. Asai khang tu cham hai khau ringan lau the. In thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui. King in sam da la kho thon ku the.